Tala Fou o Tala mai Ausetalia. Wa malole pili le li o Jared Hain pe ona fina wina il whamsinonga. Wa atoa le tausanga o iei le whalepui Hain le sa numero tasi fo i le taalonga le liki se vaitau o tuanai i te tonu o Ausetalia. Ai le mai o le whamaunia o Morianga o le whaatino se whainga ainga whai whamalosi i le masino a perila lua whelua sputolu i le mataupu na fiai le na whaafalipui ai Hain. Pei tai lau le so wa wha leo ngai na i le whai unga mai le New South Wales Court of Criminal Appeal ia mōri anga i o Hain o no mafu anga i le whaatino tiuto le whaamasino sa whea ngai ma le whai unga i le whaasino ina lea o le vasenga o whaatonu o le whaamasinonga ma tua inga sa whaia whaasanga i a Hain. O le isi baenga lo na toro le apiri le i whaafonga ina i le so ma o whaatonuina le toi whaia i o seisi whaamasinonga ai peitai ele o mai loa le whai unga o le mata upu mo le teminei. Wa ta ua le 9 News wa whaatulanga le tatala i tu o Hain i leo o ulio le so. E se 10 miliona isi fesosoani whaopopo Ausetalia le ato e whaamatu watu mō Gaza i le bevesi o lo o au fiai. O le fesosoani le anga i sao i le World Food Program le fesosoani tangata i Gaza ma waliputia mai wa yailap ta inga o seonge. O le minista mo Tala Fou o Dr. Anne Alley na ia whaia lea folfolanga i le so i se whono tanga whawau malo o whaatala noa i le bevesi le nei ma e whaimena minista e tau na whaatanga Israelu le avinato ia whasosoani e pe ona polo ina e le International Court of Justice. Whaimena minista e le te tau na whaawau pe ona mawhatia tangata o Palestina. Talu mai leo swa inga le Hamas i lunga o Israelu le sofitu o ke topa le tausanga taluai maariri waitangata Israelu e awhelua se lau wa tu inatu e Australia le fitu sudua tesi ma le 5 miliona o fesoasoani mo Gaza. Ufa maumaunga ma le soifua maroloi na Palestina wa tawai o sidia i le tolu sfurua no afe tangata Palestina wa maaririu. O lo mawalele i ata le CCTV le temina ngao iai nisi o aitema mai se malu i Adelaide po se no fuanga whai ai se tapua inga whai mai o se ea malulu ma paipa copper pipes whai mai o le aso swutolo me na ulu whale le tangata leo se ali i le tu i se sifo le malu e tali tonu leo le ea malulu le sai fafoane o le malu na ave sea. Munmuniane ma wafo i le CCTV ata o se ali o lo ngau ia paipa mai pui o le lava no fuanga i le aso se fulu fitu leo me. O lo fia mawala leo ni se si da fia ni whamtananga i le nei ngai o inga wo i malu wa le papo le lava ai whaatino i le solitula fono. Ua taititi atoa le mai aso e le i toi maua se tala i se tinama si ana tama e lua tausanga tausa i dia mai Albury New South Wales. Whamaina ripoti au pitu rata mai o Emily Janetsky, tolusu 5 tausanga, malana tamateine 2 tausanga o Olena, na muri pa ia i Albury le stofi taruai, ma o popolenga o leo mano latu ainga wa talusanga i naile lautele, pe ono si da fia ni whamtalanga. Lo ono whaimalanga ane i se ta malilan moana o le Mazda, e le stala i New South Wales, ma o talusanga leo i stasi si da fia se whamtalanga, e winga i tinamalana tama, i a vawe fisota i ane. Tara mulia sa wharenga o si o loa wa whaamaonia sa sasawa nei le afi lea wa udi na nafi, ai re mamao ese mana marawa a lele i Bankstown. Whai Media 7 News e manosi sa sawa le afi le wharenga o si o loa i Rivesby, i le tu i saute si Fosini. Tere tite le rua lea wa udi na nafi na tupuai, ma e sidia ma le rua spuru leo whainga ruenga le tine mu na ngāri ruei, peta waina na fua le afi mai seisi no fuanga i tala ane laba, e whaananga i ta vale. E le ise soifua na fia e pei o na tā ua mai ei ata o lo wa iai le teimi o le te tele o le sasau ane le afi, a o lo whelelea i ane ai mawa lele o na o le tūra la tatele le malaiwa lele le i Bankstown. E ui le malo se le afi e le i ato se i tūra na whatino a i le ngā ruenga ale tine mō a e tape ina loa. Malo so ina le mata upo e pau le tu e whaftai ai leo ma le tine mō o le lea i sa tasi na fiai. Tara ia radio Samoa wala whafunga mai le nei e salulu.